maandiko ya Biblia kuhusu siku za mwisho na ishara zake, nazo zimetimia. Ishara twaziona, nazo zimetimia. Ishara twaziona, magonjwa ya kutisha, vita kila mahali, wahubiri wa uongo na watu kupenda fedha, wahubiri wa uongo na watu kupenda fedha. Chagua ile yako nyembamba yana mbinguni, mji wa uzima, anayeenda jehanamu kwenye moto wa milele, anayeenda jehanamu kwenye moto wa milele. Chagua nyembamba uende mbinguni kwake Mungu Muumba, upate uzima wa milele, kwake Mungu Muumba, upate uzima wa milele. Kweli furaha kwa waliookoka, watamuona Mungu, wataimba haleluya pamoja na malaika, wataimba haleluya pamoja na malaika. Kilio na huzuni kwa walioasi Bwana, watalia hoi hoi pamoja na kusaga meno, watalia hoi hoi pamoja na kusaga meno. Kweli furaha kwa waliookoka,